Ibihe byiza kuri mwese mudukunda kandi mukadukurikirano ku muyoboro wa YouTube mbifurije kugubwa neza ndaje ngo tuganire byinshi bigezweho bere kuvugwa muri sport y'u Rwanda aho twibanda cyane kuri equipe y'ingabo z'igihugu equipe ya AP Football Club. Amakuru mbazaniye rero muri aka kanya ameze gutya, navuga ko umukino equipe ya AP Football Club igomba guramo na Pyramids yo mu Misiri mwijonja rya mbere rya CAF Champions League. Uyu mukino amaze kuba wimurirwa itariki, uramenya igihe n'amatariki n'amasaha uyu umukino ugomba kuzabera. Impamvu yatumye umukino wimurwayo ni iyihe? Byose uraza kubyumvira muri iki kiganiro. Ndaza kukubwira kandi ibyo chairman wa AP Football Club Brigadier General Deo Rusanganwa yatangaje. Yavuze kuki? Yavuze kubafunze bazira gukoresha umutungo w'ikipe cyase wa gisirikare mu buryo bunyuranije n'amategeko. Uraza kumva version ye icyo yaje kuba abavugaho, baba ari abofisiye baba ndetse n'abasivile baregwa muri uru rubanza. Uraza kumenya kandi n'igihe urubanza rugomba gukomereza rw'ababurana bashaka kuva barekurwa cyase baburana kwifungwa n'ifungura by'agateganyo. Byose turaza kwigarukaho. Inkera y'abahizi Power Dynamos yamaze kubigera mu Rwanda. Gahunda zimeze zite? Ese kugura tike ni gute? Umukino uzabera he? Ese APR izakina iyihe mikino mu nkera y'abahizi? Ibe bikorwa bizabera mu nkera y'abahizi byose ndaza kuba mbigarukaho muri iki kiganiro kitari burambirane. Ni iminota mike cyane kuko mbazaniye amakuru yihutirwaga. Icyo usabwa wowe ni kimwe, nukuba ukanda kuri sabone cyangwa se subscribe niba utarabikora kugira ngo ujye ubona amakuru nk'aya ngaya abagezweho. Iyo wakanze notification uhita, iyo wakanze subscribe itubona notification uko dushyizeho ikiganiro, ubundi ugakanda kuri like niba uri umukunzi wa APR kandi kangwe ngo muri commentaire duriremo ushyiremo udutima twinshi tw'umukara n'umweru, ubundi tubwire uko mu makuru wumvise, utangeho igitekerezo, tubwire naho udukurikira uherereye muri rusange. Ikaze mwese rero aho muri hatandukanye, waba uri mu Rwanda waba uri hanze y'u Rwanda vakumva wumva ururimi rw'ikinyarwanda. Ikaze kuri mwese mu makuru yacu ku buryo burambuye. Reka duhere rero ku matariki y'umukino equipe ya AP Football Club gomba kwakiramo equipe ya Pyramide yo mu Misiri. Aya matariki kuko yaje kuba ahindurwa. Impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afrika yamenyesheje equipe ya AP Football Club ko umukino wa CAF Champions League uzahuza na equipe ya Pyramids yo mu Misiri wahinduriwe amatariki kubera undi mukino equipe ya Pyramide ifite. AP Football Club rero cyo kimwe n'andi ma equipe yatwaye shampiyona iwayo yagombaga gutangira imikino ya CAF Champions League hagati ya tariki 19 na tariki ya 21 z'ukwezi kwa 9, ariko umukino wa Pyramide wo wigijwe inyuma ushyirwa tariki ya 28. Mu gihe rero umukino wo kwishyura wo uzakinwa ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 9, no kuvuga nyuma y'icyumweru kimwe umukino ubanza ubaye. Ayo makipe yombi rero akaba yari yahuye umwaka ushize mu majonjora ya kabiri y'irushanwa, aho Pyramide yari yasezereye equipe ya AP Football Club ku bitego 4-2 ku giteranyo mu cyase mu mikino yombi muri rusange, bikarangira iyi Pyramide rero inegukanye irushanwa rya CAF Champions League itsinze equipe ya Mamelodi Sundowns ku mukino wa nyuma. Ndavuga Mamelodi yo muri Afrika y'Epfo. Mu mikino rero igera kuri 4 iheruka guza APR na Pyramide mu myaka 2 ishize kuko zaratomboranaga. Gusa igitandukanye nuko muri iyo myaka 2 zahuriraga muri round ya kabiri cyase ku mukino wa kabiri mbere yuko binjira mu matsinda. Muri iyo mikino yose rero equipe ya Pyramide yaje kuba isezera APR, dore ko mu mwaka wabanje batomborana bwa mbere equipe ya Pyramide yaje kunganya ubusa ku busa na APR i Kigali, ndetse mu kino kwishyura wabereye mu Misiri iyi equipe ya Pyramide iza kuba inyagira APR
APR ibitego 6 byose kuri kimwe, ndetse ko aribwo APR yarigarutse ku nuza yabo kuri gukinisha abanyamahanga bavanze n'abanyarwanda, dore ko mbere politike yari y'abanyarwanda kubera mwaka wa 2011. rero nyuma yaho bongeye kongeramo abanyamahanga, APR nundi yasitombora Pyramide mu ijonjora rya kabiri iza kwiseza ku giteranyo cy'ibitego 6 kuri kimwe. aho mwaka wa kabiri rero nawo uheruka mu Rwanda, amakipe yombi y'APR na Pyramide zanganyije igitego 1-1. umukino wo kwishyura ekipe ya Pyramide itsinda APR ibitego 3 byose kuri kimwe, nayisezera kuri aggregate y'ibitego 4-2 muri rusange. rero iyi Mamelodi nako iyi Pyramide yaje kurangira twa gikombe itsinze Mamelodi Sundowns yo muri Afrika y'Epfo nkuko nabegarukagaho. ekipe rero izakomeza hagati ya AP Football Club na Pyramide, izahura n'izakomeza hagati ya Ethiopian Insurance na Murandege yo muri Zanzibar. no kuvuga ko APR byanze bikunze ikuyemo Pyramide wa mwaka wabubaye mwiza cyase za ntego zaba zigezweho, kuko hano kuri Ethiopian Insurance na Murandege aho APR yaba ihabwa amahirwe kurusha ikipe imwe bahura muri izi ngizi. ikigoye nukurenga iyi Pyramide, gusa biracyashoboka byose kuko muri ruhago biba bishoboka iyo witeguye neza biguhereza intsinzi muri rusange. bibutse ko iyi kipe ya Mamelodi Sundowns yo yaje kuba itangira shampiyonari ya mu gihugu cya Misiri, aho imaze gukina imikino igera kuri 2, aho yatsinze umwe ikanganya undi mukino muri rusange, kuvuga ko ifite amanota agera kuri 4 kuri 6 mu mikino 2 bamaze guhura. rero ikibuga nacyo kizakira uyu mukino kizaba gitangazwa mu minsi mike, bitewe n'iki, bitewe na shampiyona y'amagare izabera mu Rwanda mu kwezi kwa 9, nabwo guhera tariki ya 21 z'ukwezi kwa 9. bibaye ngombwa rero ko bigira gute APR byarangira yakiriye umukino hanze y'u Rwanda ikajya gutira ikibuga, bitewe nuko shampiyona y'amagare izabera mu Rwanda ni ikintu gikomeye cyane, ni ikintu kizagarika n'amasomo ku banyeshuri nk'uko itangazo rya ministeri ryaje kuba ribisobanura muri rusange. rero amahirwe menshi nuko uyu mukino wa mbere wa APR na Pyramide utazabera mu rw'imisozi igihumbi. ni inkuru tugikurikirana tukamenya uko bimeze, ariko 80% uyu mukino ntabwo uzabera hano mu Rwanda bitewe n'iryo rushanwa ry'amagare. tujye kunkera abayizimbere ko twekeza ku magambo ya Brigadier General Deo Rusanganwa, babwire ko ekipe ya Pyramids yo muri Zambia yaraye igeze mu Rwanda eje gukina umukino wa gishuti, igomba guhura na ekipe ya AP Football Club mu mukino w'inkera y'abahizi. batangiza icyumweru ekipe ya APR izakinamo imikino myinshi mpuzamahanga 2 ndetse n'indi makipe yo mu Rwanda. nukuvuga ko ku itariki ya 17 ku munsi wo ku cyumweru ku isaha y'isa 9 ekipe ya APR izabikina n'iyi Power Dynamos, mu gihe ku munsi wo kwa kabiri w'ikindi cyumweru ekipe ya APR izaba yisobanura na AS do Kigali. muri rusange niyo mikino mu gihe ku itariki 24 undi mukino mpuzamahanga ekipe ya APR izaba tariki 24 nibwo APR izakina umukino mpuzamahanga ikina na ekipe ya Azam. umukino uzabera nawo kuri stade Amahoro ku tariki ya 19 azaba ari kwa kabiri. ekipe ya APR izaba yakinnye na AS Kigali nkuko nabigarukagaho muri rusange. niyo mikino iteganyijwe mu nkera y'abahizi muri iki cyumweru cya APR FC week, izaba ikina imikino itandukanye. kindi nakubwira ko ubuyobozi bwa AP Football Club burangajwe imbere kuri iyi ngoma n'uwitwa Brigadier General Deo Rusanganwa, bwagize icyo bivuga ku bafunze bazira umutungo wa ekipe ya APR Football Club. uyu Brigadier General umuyobozi wa AP Football Club yavuze ku bimaze iminsi bari gukurikiranwa n'ubutabera. mu magambo rero yagize ati hari abakunzi bacu
kubera iperereza ryakozwe ku micungire y'ikipe byabaye ngombwa ko bagira ibyo babazwa kugira abakozemo amakosa bahanwe. Nibyo wenda hari n'abatarabigizemo uruhare bisanzemo, ati abo byakozwe ku mutima babyihanganira, ati reka twizere ubutabera bwacu kuko nubwo wenda byatindaho gato bizarangira bikemutse neza cyane. Ayo ni amagambo ya chairman wa APR Football Club Brigadier General Deo Rusanganwa avuga ku basivile cyangwa se ku bantu muri rusange 28 bafunze, barimo abasivile ndetse n'aba officier. Bose rero bakurikiranyweho gukoresha umutungo wa leta batabifitiye uburenganzira kandi mu buryo bunyuranije n'amategeko. Gusa abagarukaho cyane bari kuvugwa muri uru rubanza, abantu benshi banakumbuye, abanyamakuru benshi barimo Rugaju Ndayishimiye Rigani, barimo Ishimwe Rikari, Mucyo Hanta ndetse n'umuvugizi w'abafana ba APR, bakaba ari bamwe mu bantu bari kuvugisha benshi kubera iyi kese. Ariko uyu muyobozi avuga ko abo bazasanga birengana bazerekurwa bagataha, ati twizeye ubutabera bwacu kuko nibwo wenda byatindaho gato bizarangira bikemutse neza. Gahunda rero yo kuburana ni kuri uyu wa mbere w'iki cyumweru tugiye kwinjiramo, nibwo rubanza ruzaba, no kuvuga tariki ya 18 nibwo bazasubira imbere y'inkiko. Gusa rubanza rwo ruzabera mu muhezo nkuko ku munsi wo kuwa kabiri uheruka rwose bwo bajyaga imbere y'ubutabera, nabwo byaje kurangira urubanza barushize mu muhezo. Rero nabwo nta kabuza rubanza ruzabera mu muhezo, nibwo tuzamenya niba koko bagiye kuba barekuwe bagakurikiranwa bari hanze, kuko rwo bazaburana n'urubanza rwo rubaburana ifunga by'agateganyo ndetse n'ifungurwa. Rero abo bitazahama 100% cyangwa se abazemerwa gusohoka bazasohoka, ariko bakurikiranwe bari hanze bagiye bakomeza kwitaba inkiko za gisirikare. Naba babeshya ko hari abafunguwe cyangwa se hari abo bakatiye, byo nta bihari, ahubwo bazasubira imbere y'ubutabera ku munsi wo kwa mbere babazwe ko ibi byaha bakurikiranwa. Niyo breaking number rero ivuga ko ekipe ya APR Football Club amatariki y'imikino ya CAF Champions League yigijwe inyuma. Mbabwira ko umukino ubanza uzahuza APR na Pyramide uzakinwa tariki ya 28 z'ukwezi kwa 9 muri uyu mwaka, mu gihe umukino wo kwishyura mbibutse ko uzakinwa tariki ya 4 z'ukwezi kwa 10 no kwezi kwa 9. Ni nyuma ho icyumweru imikino iba ni tariki 4 z'ukwezi kwa 10 nibyo, kuko uwa mbere za 18 uwa kabiri nyuma y'icyumweru ube tariki ya 4 z'ukwezi kwa 10 mu rusange. Rero ni ibyo ngibyo bundi bukavuga ati mu gihe gito abakunzi ba APR bazabamenyesha ikibuga kizakinirwaho umukino bazakira iyi ekipe ya Pyramids yo mu gihugu cya Misiri. Ni ibyo ngibyo nkubwiye rero, ubundi nkomeze mbifuze kugira byiza, mukande subscribe, mukande like, mu sharing, ubundi mukore na comment, ubundi ndabakunda cyane. Iyi ni Usual TV, ni Usual Rwanda, byose biba biri hano, muze tujye tubana umunsi ku munsi.